ni multi-color flag step phun na tur forest department beti ICDS ten mau an ngai to apoka an zabai chunga hian kan loma an mari wanga he program hi mang thei kan ni Public Day, Voice of Sarili Palina, HDFA Turf Ground na lom na chim turaron kalte, kan sombik tele mi puimin troyom tute, in Zava in Republic Day chibay kan bu takzet sioni. Tuna changa hunrei lautea hiang Hnahthial District Superintendent of Police who Vinit Kumar IPS in Mual aron theng dona SP zone takin Mual aron thlen hiang General Salute alakwa don ani SB Red Shaw Kuite dan sabay Tune changari lo te ahian kan khol lian zom tak pu arla rimsanga MCS Deputy Commissioner Hnahthial District alo thengdona alo thlen huna hian mipuite ama lomnan kan zabain kan chut muna changin kan lo ding donia
Hello, hello. Tuna changa re lo de a hian kan khwal lian Deputy Commissioner pu ar la rim sanga MCS alo thleng dona mi puite alo thlen huna hian ama lom nan kan zawain kan chut huna changin kan lo ding cheu don nia. Official programs wa hian MCO ten cultural items munom tak min sopswal sakdona hei atop thlengin mipuiten kan thir ve vek cheu turin kanin ngerin kanin some Ate kan ngay lag doon. Click nga amak close up to. Click mo din ka ro ta. Kan yan ko yung session. Din ko yung at. Kuina hianin longman shang simna ka aumdona market fiber longmante 2-minute video making longmante street mural office file restaurant hotel file school file PHC file longman thingklang ko file longman Hnahthial peng file longman le certificate of appreciation te aumdona ni
khwal ya na lo thenga mi puite kan chut mun chagin kan samain i lo dingang lo dingang ule kan khwal yan sa umtak pu arla rem sanga MCS lomnan kan samain kan chut mun chagin i lo dingang mi puite i chuang tu na hian ceremonial parade chung song do na ni Iraq represents Grand Sakra Dua Perintah of Konjungsuri Ojire, Cima. Oleh ko, bangsa kita memiliki angke tadam keren, Cima. kan parade commander hi zai rem thanga SIAB ania kan scan parade commander hi lalchan imik SIUB ani first contingent we
have Government High School Girls Contingent, and their leader is Rodi Panmalsomi of Class 8. Contingent masaber tehi Government High School Girls Contingent yan niya. Ashway to hi Rodi Panmalsomi Class 8 Sir Lion. Government High School Hnahthial Girls Contingent. Approaching the saluting dais with their flags solemnly held high is Lochogi English Medium School Hnahthial under the command of RWB Class 9. Nampuansar si Bayhuk Mekehi Government High School Girls Contingent Taniin and Shway to hi Rodi Panmalsomi Class 8 Sir Lion. The contingent approaching the saluting dais, we have Lusui English Medium School. Their leader is Arna Lumkimi of Class 9. Hnahthial Lusui English Medium School 10. Nampuansar Sibay Anbuk Mekani. The next performing contingent we have is Government High School Hnahthial Boys Contingent, led by Lalian Moya of Class 9. Government High School Boys Contingent 10. Nampuansar Sibay Anbuk Meka and Shway to hi Lalian Moya Class 9 Sir Lion. Next we have Government Middle School. Their leader is Malinala Rempui of Class 8. Government Middle School Guide Company 10. Hnahthial Nampuansar Sibayan Bukmeka and Shway to hi Malinala Rempui Class 8 Sir Lion. Government Southern High School Hnahthial Class 9 Contingent Tendia, Commander John Lalungin Oba, Class 9 Zirlai Ane. The contingent approaching the saluting dais, we have St. Stephen's School. Their leader is Lalu Chazwala of Class 11, Class 7. The school contingent saluting the national tricolor is St. Stephen's School, led by Lalu Chazwala, Class 7. The next performing contingent we have is Government Higher Secondary School Hnahthial Boys Contingent, commanded by Ramu Akuyo, Class 11. Unang Nampuansar, may bukay tukahi Government Higher Secondary School Hnahthial Boys Contingent Tenlia, at Commander ni Ramu Akuyo, Class 11 Zirlai Ane.
Next, we have Government Southern High School Class 10 contingent. Their leader is Johan Lerentanga of Class 10. Hnahthial Government Southern High School Class 10 contingent 10 ng Puanzar si Bayan Bugmeka at Shuai Tuhi Johan Lerentanga Class 10 Zirlayani. The contingent approaching the saluting dais, we have Maria Public School. Their commander is Rebecca Van Lompui, of Class 12. Hnahthial Maria Public School 10 ng Puanzar si Bayan Bugmeka at Shuai Tuhi Rebecca Van Lompui, Class 12, Zirlayani. Approaching the saluting dice with their affectionately held high is the Higher Secondary School Hnahthial under the command of Roditri of Class 11. The school contingent saluting the national tricolor is FD Higher Secondary School. Their commander is Rodin Moyo of Class 12. Contingent approaching saluting dais, we have Government Higher Secondary School Girls Contingent led by C. Van Zeli of Class 12. The last school contingent saluting the national tricolor is Government Higher Secondary School Girls Contingent, led by C. Van Zeli of Class 12. Every year, Republic Day is celebrated on 26 January. The Indian Constitution came into effect on 26 January 1950. For this day, here in Hnahthial, Mizoram, there are 11 school contingent participating in the march past, saluting the national tricolor. Buin ni school contingent march past daw ka zongzong te Republic Day Celebration Committee de ayo in long to kansoye. Din the official program so ayan MC out and cultural items sobswasak dona ato henga lipuite ninchoyom turin kanin somin kanin ngene. Chhawn kan khwalian sa umtak puar la remsanga MCS Deputy Commissioner Hnahthial District tutsa soiturin kan some. Ladies and gentlemen,
We are feeling proud to have our own constitution, living in free India, celebrating the spirit of freedom fighters. We are able to enjoy this freedom and rights due to our own constitution, which come into existence on this national event known as Republic Day 2023. After attaining independence from British Raj, the first challenge for the Indian government was to establish their own constitution. Dr. B.R. Ambedkar and his colleagues made it possible and create the constitution by taking consideration of all the citizens from all religious and caste. So all of us should pay tribute to the freedom fighters and the drafting committees of the constitution on this day and celebrate this day of our Republic Day. Amasain Republic Day sang hit sum hit pathum mangtura loka song te chibai kabuk chewa pathian pe shwena in hebun lomom tak kan mang te hi alomom ka ti theni India ram chu British sarkar obena hnuaya kumtam tak om nuin July ni August ni panga sang ka zakwa somli pasari kan independent mani ram ro rel alo ni ta a he kan salen na swal tu mitam tak Mahatma Gandhi te Jawaharlal Nehru te bilang te hoina hian zana chibai ibuk thar lengu January ni somni paruk sang zakwa sumunga khan India dan pui constitution chu banchan ani alo ni ta a India ram India dan pui dang lam na le ro pui na em chu mi poi ro rel na democracy rama India siam ani na hi ani kan sia che wangin Hnahthial District o mi pui den kun rei tak kan be se le nasa taka kan so anuin August sang ni som papua kan atakin dinchan alo ni ta eta tang hian district withing mani ke ding thei turin e alo pen chan ta ni bursa office te superintendent of police office te lo dinchan ni in bursa office a hian mipui te dan to bin district masong na tule district mipui te dana thil chu poi mo tak te ape chuak thina in chu mai ba ka department sang te le NGO te na tho sang te coordination le monitoring na poi mo tak DC office bursa office yan akoi thina ni chung si ga chuan mi puite na kan mamo tribal certificate te residential certificate te income certificate inner line to pass permit te arms license te other te tax exemption le tilpoi mo dang te lungreya chang te aizo la chang te a kan boi chui chin kha he kan kot kai nge ya hian kan long nei kan lo ti thei ve ta along le ni democracy ram in ngana pui mo tak mai in thang ram kan nia chuta ta na pui mo mai electoral roll fel fai tak mai kan long nei chau thei ta te hi alo mong ka tia South Tripui Assembly Constituency chuan electoral roll a hian voters singkhat sangruk somret pariat zet chuamin tunai khan electoral roll harber tang zarin fel fai tak kan lo nei thia mi pui te choi om na nom thu kan sei tak me wani kan sia tangin ubin kum top lam panga in khan Mizoram Assembly Constituency Mizoram
in than pui MLA in than kan nei do na chu ta ta na oi mo mai EVM warehouse strong room ang chi te in electronic voting machine po vote thak thei turin duna hian district a hian chhop chho alo ni ta duna hian engkim kan pe fel to ani kan sarkar ina angai pui mo social economic development program a hian district level SEDP committee malak na in he flagship program pui mo tak mai family oriented SEDP kalpui me kaniya chungkwa sangkhat zanga ne na first installment cheng sing hi sanga chu pek chua to aniya second installment pek le turin tuna hian roman na sarkar trengin siam me kani he sarkar flagship program oi mo tak mai kalpui tur hian sarkar in department road big pariat aniya chungte chu animal husbandry and veterinary department ta chungkwa zali zaruk somli pakwa aniya agriculture department noya zani somnga adhum commerce and industries noya chungkwa zani somthum paru horticulture department noya chungkwa zani somni pakhat fisheries department noya chungkwa somnga pani te soil and water conservation department noya chungkwa somni paru urban development and poverty alleviation department noya chungkwa somni pani te sericulture department noya chungkwa somni pakhat te thanchwa nuin abain chungkwa sangkhat zanga te a tuna hian na ke changsanga thome kani tunai mai khan district level SED ko miti chuan kan malak to na te first installment kan pek to kan malak to na te enzuina review meeting kan leya department chang ten ke to kan chona zara za som riat velin an lo thin thui to a ngai ania enga mo har satna wangin ma la la thei remchang lo department chen khata na ma e po hi hun rei lo te a ma anak thei thuai tura ei sei ani kan sia dangin kan chen kan sakloka Myanmar rama politics boina wangin Hnahthial district chunga village council somni pakhat huam china raltan an ko sameka eng raltan ti hi sarkar dudanin chinchiana identity card keltak siam sapik ania somdo na chi sang sang ele intur bu fai te dal te chi te damdoi te in blanket te silpulin thosilen te le adang te pek ania in chu ngai ba ka Adventist Development and Relief Agency tenen tangtlangin ni din e chok mamole sumle pai te o e in chanpuina lanchin anne bokani tunai khan December ni sompali sang ni somni pani atanga ni som paruk chung khan district administration DC office le police lampang te zoram drivers union Hnahthial tenen changtlangin lir thei pollution test kan harsat na chin chu sutkian ani theinan Hnahthial bazar mun kutilaya pollution test lo thing tak mai atum khatna atan nei ania lir thei zariat somthum palizet mai test ania e hi alom kan tia pollution control board po an lom le ani heta hale zung seng tu te zung zung chunga lom thu sei tak me wani Hnahthial district ina kan har sat na trin chim tui pui lei a bridge lian aum lo hi ania Longtai district te Seha district te nela kan inpal to na poimo tak mai ania chim pui rale lama cheng te tan in kal pui na lama har sat na satak kan nei chin chu tun na ya
District Administration te 74 RCC BRTF ten chang kopin Tripuidi huna kwan RCC Bridge double lane Dotumin tuna hian malak me kaniya land acquisition ramlak turpo tuna hian enfel to ni in compensation pek tur po hi government of Mizoram chuanin apom to a central a dil me kaniya unrei lo te a ti fel besin kumrei lo te a bridge lian tak chatak kan nei thei e kan be se tat bokani in chuti wal chuan defense road Tingsai bual pui sai si chua kong ki tuna hian kalpui chole mek ania 71 RCC le district administration ten tuna hian rasa takin kan buai puya bual pui sa tanga kilometer som panga chu lai zo to ni in engomo chen chu break top ani do pokani tuna hian kilometer sari le point pani athui lai le tura malak mek ani in hunrei lo te a survey na chan tum ania hunrei lo te a kong thata kan nei kan be se ya nemin mai khanin government of Mizoram pon e kong la tur land acquisition hi approval dinon pe to a rei lo te a survey na chan kanin be se ni Hnahthial district ina kan mo convention center ti mai ila yang chi kha Integrated Industrial Promotion Center IIPDC hi Commerce and Industries Department Government of Mizoram chuan kan bial du MLA som tak Dr. Adal Thangliana malak na in sak tumania cheng vai noi zariat somli paru sangson feltoni in electric van muna kwan saktura roman na siamania dikum November sangli somli panikhan lungphum na te in hunrei lo te a hianin lusai engineering in bul anchan do na ni e hi kan district tan thilpoi mo tak mai ani ti ka kan soi du bokani in kan chewa department tam takina kan har satna pakhat sumle pai dro turin lungle kal ngai chen po nikum sanghi somni pani khan atakin district treasury office alo function ta kon alo ni ta te hi alo mom ka te le in e hi kan ta na mason na chin che tak ani in ka sia ani in supply department chung changa a chen lunglei district noya kan loma chen selchip noya e hi ain kol tu te tan tu aboi thak le maya nimin pia lok khanin Mizoram Sarkar chuanin District Civil Supply Officer Office kon phalna notification aron ti chuak to chuan unrei lo te a supply lampanga kan har sanna po sutian ani thenan District Civil Supply Officer Office po din chho ani don ani ti khona hian kapuang du bokani in lopang hum sualai te chan hai te enkol tu tur le chom do tu tur District Child Protection Unit for April sangli somni pahikan Hnahthial muna din along ni taa hi along le ni Child Welfare Committee te Juvenile Justice Board JJB te nen changkopin lopang engam so tharsat na tok te chan chuan ni in chan puin kong dik an zo theinan nasatakin ma kan na chome kani in Vandoi tha takin nikum November ni som ali sanghi som ni pani khan Maudar leite Village Council Noya ABCI Infrastructure Private Limited ten National Highway 54 kong siam na upgradation tina na poi mo tak mai an kuari chung atau chin na umaya eba noi theka hian mi som pani lain na Anjana hi poi kan telea Hnahthial District ni puiten kan sun le ni evan do na thenga hian company lamte police lampang te SDRF te NDRF te medical te Hnahthial District mi puite
ten chan chuan na lasa takin an thoka sum le pai le tha le zum tam tak an sengin ka ropui ka tin Hnahthial district tan chuan chin che tlak tak ani ka hria e kan zo nun zemoi hi un local zel dura lo chom nung zel ni se ka du tak zet ani abik takin village council leite te branch YMA leite te le mauder YMA section te anin pek na ropui kan tia mizo mi pui te min ti ming tha namdang laka voina hian han chuwa lom thu han soipo thudin ka sia lom thu district mi pui ai oin kan soipo kani Hnahthial district chunga national highway upgradation kalpui met ania aizol atanga tuipang khenga hian kan district chunga hian package 3 le 4 te kalpui ania chuta chuan BIPL company le ABICI company ten tuna hian na chak takin an thok meka kumni khat alo vele chuan double lane kongpui thatak mai kan nei thi do na alo mom hle ni nakina chuanin sumo service depo langin katian khan kan nei thi do nga office door tur da tan po aizola varia boy ker ngai lovin tiang khan mason na local chauthei do na chuti rual chuan munchen kata company te na thok harsat na siam sak an umti shiat ania hi apui hle maya district administration chuan tuan taka he na hi ahun taka zo ani the nan wa la zel do na danangin chung tianga harsat na lo siam sak tu te na chuan ma kan na zel do ni ti kan soi du ni Superintendent of Police yak chatak SP thar kan neya akai shoi na noya dan le tupek chataka en ko ani in village council te non government organization enen ko na chatak an na noya district ranmong ber kan ni thei along om neya ruilo to le kuwa te mo smuggling thildang to na ko nga po Hnahthial district hi dan le tupek en ko na enton tla ko bin an che tha alom om he ni khoi tang ma in thil diklo report om lowa alom om ka tia Hnahthial district enforcement executive enforcement moya hian DF moya hian subdivision pakhat SDPO en kon na moya omin police station pati kan neya chu Hnahthial police station le inside police station chuan outpost pakhat south ban lai phai kan nei boka le takin dan le thupek an eng ko chin hi alomom ka ti le ni tingtang mi puite na kan mangu kan chobel kan ti mai rural development department hi ani kan ti thei ome e department moya hian ni zain lo na te MZSRLM and the State Rural Livelihood Mission, Border Area Development Program, PMKSY, PMAY, Adang, Alpuimet, and in Tinklang Mipuitan and Changkai, Lea, Sang Ni Sum Ni, Pati Ne Sam Ni Patum Chung Hian, Nisa in Lona Hian, Nisum Riat 80 days. In Lona Siam Anitoa in material component Noya na ikamazat so in MacBook ani in project director district rural development office he saying noi za sumthum pangain una hian sakmek ani in project director quarter to teng noi za mangin sakso mek ani ya mi pani hi hun rei lo te ya do the kan be se ya sakzo nge ahun ta ka sakzo nge po kan be se ni in Hnahthial RD block hi Mizorama RD block upal per ta zingami ania e kumin sang ni som ni pathum hi an diamond zubili hun alo khen karang maya
hi alom kan tia sarkar lampang po kan silsein project director chairman na tumaya organizing committee celebration organizing committee dinani in ani hian in chaktakin committee pen sang sang te siamin tuna hian ban la meka akina Hnahthial RD block golden jubilee hi ropi takin lom kan be sei ani in rin tu thiang lim le yang har kan nei thina turin public health engineering department ten itopin Kiltina district Kiltina na an thok meka Jal Jeevan mission waya khuso ma tuna hian chaktakin na an kalpui meka khonga a phei chuanin solar pumping generator mo electric current mo khate ngai lovin solar mangin pump turin ma an la a tuna hian za som rukvel na zo toni in e project hi December som changni som ni patuma kluang taka unto te chuan zo man kanin bese bokani in contract angin power supply chung changa Hnahthial chu achalo le ti kan se a ni kum chumpon chumtam tak karen kan nei mu ma lo chin hi achalo kan ti a he hang e kan ha san hi district administration chuan balak na in power department lungleya an ho tu te nen te khotang soi tu te nen te nen soi hong ni in meeting chung ni lai ni ani to a e to pin department lamin chan an la a book pui chu Hnahthial in kara line chalo le apart chalo line insulator engom za thak ani to in tu na hian an zo to khat to a mundang lunglei lam panga changalak na te po tu na hian siam chat me kan in district chunga changa khodang pek chona supply lai phai ang chi te kang po siam chat zel dura mala kan in an thorim na zara power supply po kan nei cha chok ta he maya anin pek na ro pui kan ti in dunai tha te to pa thok zel durin kan han nge na an thoran na zara power supply po kan nei cha thokat na lo ma te top cho zel durin me puiten kan be sei tatani in public works department noya hian malian pui south lungleng le tui pui di in kar kitilai kong ki siam turin ma chop cho chok me kan ya tuna hian survey po kalpui no ni in kun revak lawa chuanin kilai ki kong pui cha in apo nge kan be sei po kani kan sia tangin central sarkar chuanin single use plastic free state ni turin khautak main order July ni so ni khat sang ni som ni pani khan achu a Keni district apo nasatakin chan kan la a single Hnahthial district po single use plastic free ni turin chaktakin malak me kan ya mi puiten ram le nam kan mangai ni chuan he kan malak na hi toyom theu turin ka ngen tak mel chu ni ko pui nuam le felfai environment cha le district kan ni thenan te top chu turin kan som tak mel chu wa lo mang rului lawa chataka sarkari na akhapte lo pang lo durin mi puite kanin sa ani integrated training center ITC kan ti chin chu School of Agriculture Science sarkarin upgrade School of Agriculture Science su chaktakakal chopui mek ni in duna hian batch ni chau mekin zirlai somrup bor an oma duna hian nasatakin mason na thok mekani in administrative block te conference hall te girls hostel te le tildang tam tak duna hian sak mekani in hunrei lo te a chuan peifel turin malak mekani in ranzul lama district puiten ma kan son te nan district animal husbandry and veterinary office chu sang ni som ni tum chung kan atakin ni kumachang kan kal chopui ania
in mu chu in kal chuan in thri na nga DVO office po om te tu na hian DVO po atakin athuwang do ni mi puiten ranvul lampanga har satna kan nemo ron du kan nei ni pon eklai pon thok tu te anoma an ron the reng ani ti kan soi du ani in chu ti rual chuan kan chen rama ne district a te vok nat na shi te aleng thui na ta hian thei to pin district administration ne police lampang te in veti department ten khapna kan kalpui thina mi puiten min zom saka min sa saka alom kan tia kan ezon na ina tor lonan thei to pa min choi om zel turin kan han ngen du chu ni health department hi nikum khanin chief medical officer kam medical superintendent lai Dr. Senior Berchu appoint ania tuna hian district hospital chu chakta kakal chowin ultrasound khol po tun hai maya ataka man thei turin kan han nei thei ta hi lomom ka tia hunrei lo te a endoscopy khol o chungen na khol po kan nei thei thuai ka be se a mi puiten thi sen na lama po chakta ka kan kal chong nei ka be se ni in chu ti rual chuan power lampanga kan har sat na thin se rengin ABCI company 15 kVA diesel generator hospital hian pe a tuna hian man thein om to a alom om the ni department zong in na chaktakin in thokloma wena hian tarlan vetsen ani lowa in lo se thiam na kan han ngen du bokani ato pera chuan Hnahthial district lo pang te hi district mason le changkang ani theinan sarkar in Hnahthial district mi puite hi district mason le changkang ani theinan sarkar official te NGO te ko thran te mitin te hian chan fo le mo phur na kan nei ti ise thar le chawang u ele bar konga in to de tur te zek le chiar thiam na konga chan la thar tur te le final le thiang lim na konga district tang te en ton tlak ne tur te district mason le changkang kan ni theina na in pek na thar nei cheu turin ka ngen chewa sang ni som ni pathum hi bal som na thlen tu ani cheu theinan du sak na sang ber ka na na cheu ka lo me kan khwal lian zo om ta Deputy Commissioner puar la rim sanga MCS sunga lom thu kan soye loman sim na ina chun zom dona kan khwal lian zo om tak loman min sem sak turin kan som hal boke tuna chuan parade commander tele school contingent te loman sim na hun kan bang phot anga Parade Commandant Shot Hut Man Kale Zaka Long Kamese Te Cha Ham Besham le loman inton structure hian parade commander SIAB Zairim Thanga lo somang mi puiten ku kan lo beng zel don nia le loman hian ko se file citation aking ani Second Parade Commander SIUB Lalchan Hibi Lomandang Turin Losom Le Radang Eloman Hian Koisa File Citation King Ani tuna chuan school contingent te loman sem nei na chun zom dona heta hianin student te kha in zawai kan kut kha pen tur na sa to khan a au the ania ka thum na changin kan puamang
in Ringem, Pathum Natsu, Government High School Girls Contingent, Delhi. Loman hi poisa file citation. Ani. Tuna, panina kan buat sunso mga le into the poem. Panina su Moria Public School Delhi. Loman na hiyan po isa file citation ka pakad na siya patum na hiyan na tel zelani. Le nuna chuan pakad na hanpuang do nang o. Aay na sain sinami te ay zong na sa khan could ben war tourney to. The first prize goes to Government Higher Secondary School Girls Contingent. Ole tu na chang consolation ina chun zo mga consolation lam sa ber tur hian nu chungi English medium school te kan so me an commander hi arla nun kimi ani Adota hian Government High School Boys Contingent te. Ang commander hi Lalian Moya, class 9 zirlai ni. Government Middle School ten Loman naulat sunso mula. Government Middle School Guide Company and Commander hi Malina Lerempui class 8 zirlai ni. Ando hian Government Southern School class 9 contingent te. And Commander hi John Rinoma class 9 zirlai ni. Loman chunzom turin St. Stephen's School te kan some. And Commander Hilal Chazwala, class 7, zirlai ni. Adot lea Government Higher Secondary School Boys Contingent te. And Commander Hiram Wapuya, class 11, zirlai ni. Adot lea Government Southern High School class 10 contingent te. Commander hi Johan Nalrem Thanga ani. Ato pera hian FD Higher Secondary School te some. And Commander hi Rodin Moya class 12 students ani. Ole tunat sonin Loman dang ina chunzom don. Ole. Dangah, loin. Ole tuna chuan Republic Day tuala UDMPA duaya inel na sang result puan na kan nei chun so mga hengo man dong tu tur te hi in ringlok turing kanan in nge na ni ang masabiratan market fiber Loman minlak sak turing bazar pui bazar veng hello man hian cheng sang ni le citation aking ani adot le hian
2 minutes video making. Inti siak na loman pakhat na minlak sakturin Linda Zoltan Moy FD Higher Secondary School Hnahthial Losomang loman hi poi safai cheng sang thumani Loman simla hian school no pangte kha alo chut the. loman pandina dong turin FD Higher Secondary School Group number 2 Losong halang loman hi poi safai cheng sang khat zanga ani loman pathum na dong turin Government Hnahthial College cheng sang khat ani loman hi consolation prize loman dong tu te hi pahni an oma pakhat zog FD Higher Secondary School Group number 3 te hong elo chuak se FD Higher Secondary School Group number 4 tin zui kal te adot lea loban sem tur his street mural lomba pakhat na dong tu Peniel branch way me Hnahthial loman hiteng sang sari le citation ani street mural hi khalai bangchei ani kan thria thiam thei dak turin loman patni na dong tu bazar branch way me Hnahthial loman hi cheng sanga citation ani bazar branch way me Hnahthial anom lo chuan pathum na loman dong tu hi lungleng branch way me Hnahthial loman hi cheng sang thum le citation ani consolation prize dong tu te panino ma pakhat zong model branch way me Hnahthial som halila electric branch way me Hnahthial in zui ngal se panina loman dong tu bazar branch way me tekha kan om chuan khau heng ron van bo deu thei la ale office fai loman semna kan nei le nga lang pakhat na loman dong tu police station Hnahthial ilo soma e puitan kut kan lo beng dur dur sem don nia loman hian cheng sang thum le citation na keng ani loman panina dong tu KVK loman hian cheng sang ni le citation aking ani loman pathum na dong tu TCPU loman hian cheng sang khat le citation aking ani tuna chuan restaurant hotel le homestay loman kan sem vele nga loman pakhat na dong tu side view lo soma loman hian cheng sang thum le citation king loman pani na dong tu RC Fooding and Lodging lo som le nga lang loman hian cheng sang ni le citation aking ani
Loman pathum na dong tu Rose Cafe. Loman hian cheng sang khat le citation aking ani. Ole tuna chuan school 5 result puan na kan nei le nga langa. Loman pakhat na dong tu Government Middle School Hnahthial. Loman hian cheng sang thum le citation aking ani. Loman panhi na dong tu Government Primary School 7. Loman hian cheng sang ni le citation aking ani. Loman pathum na dong tu Government Primary School 5. Loman hian cheng sang khat le citation aking ani. Ole tuna chuan Hnahthial District chunga kho fiber thanna a pakhatna le pahina te kan puang dona. Hnahthial District chunga kho fiber thanna hi tun hi achum hi nei na nia chum kum sang hi som hi pakhat khan le lo ni to a ni kum sang hi som hi panina som hi pani kha avoi hi na ni loman pakhat na hi PhD nan tuma loman panhi na hi UDNPA loman pathum na hi BDON election branch tenan tumani Hnahthial District PHC fiber hian almera le citation an dongdona fiber.2 in pedestal fund le citation an dongdona program a eroi chuan citation sian dongang chuan apa khi chu lam mai tu ready PHC file loman pakhat na dong tu hi pangzol PHC te an ni almera hi zui fashion store bazar venga lam the ani Loman panhi na hi chip phir PHC te an ni kut khalo peng dur zelang o pedestal fund hi chakchuak store bazar venga lam the ani thingtlang ko fiber loman kan semsun so mga pakhat na hi leite te an ni pati na loman na chunzom turin South Phaileng te kan some pathum na hi panhi anoma masazoka khoshi local masase Rotlang isin lon chunzom le nga rose Ngayon milaw siya tiyam na pula ni Chinakan Kuwanto street mural Loman pathum na pakhat zo dong tu chan mari France way me tikat ko ngayon Loman laturin milaw so na kan chan mari France way me te mi siya tiyam na kan ngayon takset ani lâu tỷ suất liêu nè tu na chuan Hnahthial veng fai result puan na kan nei chun zom le nga langa pakhat na lo mandong turin veng lai ai oi lo so mang
Eng lai ai o lo man la tur kan no me mo. Oh kan no me. Loma panina. Lungleng. Bakit na hiyan cheng si kasa nga le citation kinga. Loma pathum na dong tu pakhat zog bazar veng lo som le nga lang. Loman panina hiyan cheng sang so le citation kinga. Loman pathum na hiyan cheng sang nga le citation kinga ni. Loman pathum na dong tu pakhat le zog penial veng lo som le nga lang. O hemi zo hian chess competition na pakhat na atanga pathum na te hi kan puan sun zom do na. Chess competition pakhat na hi lal ramza ba electric veng ani. Panhi na hi HC than sung nunga electric veng ani. Pathum na hi si mal som tuang a lungleng veng. Ole, tuna chuan certificate of appreciation. Lan na hun kan banglok nga Kumin April class superannuation pension namin suasan may tur. Pu Bijoy Gurung MPS. It is now this SP Hnahthial District. Nena he certificate lan tur niya. Aran chua minus service chanchin klang pui ilongai khalakangu. October nikat sangas ko somri palikan direct SI in Mizoram Police sa Zoma. Kung sang ni kan Inspector of Police akay sangin kung sang ni som panikan Deputy SP MPS akay sang lea kung sang ni som ni kan Additional SP akay sang lein we need Hnahthial Hnahthial District Additional SP na at sel megani basic training in Northeast Police Academy 4th batch ni inachuaka a training chung hian all-rounder best cadet training zinga chabera kan ani hialani kung sang ni som pasari Mars ka atangin Hnahthial SDPO na tukin oma abial chung vil nei na ko diu ringa lunglei district atanga Hnahthial district in dang lai hunate rim takan ha tukin no pangle kum upalang henganele shiat ahlo mani Zulai sang ni som ni ka additional SP akai nuwa Hnahthial chun zom zelin Hnahthial khotlang le district tan at hina zong zong at mga Hnahthial District Police tampa changchangin apuar khom tulian ber ani Hnahthial Police lotlin na lian taka su tupoi mo takani a service chung kum som thum paka chung hian reward chi sang som li le pati lai adong bok patian kay shuai na changa thumam takle official taka superannuation pension king a service hei hi kan ngai hutak zeta kan sherengin kan uitak zeta ni ti lannan he puisa fai claim tele citation hi lan ani tuna he certificate of appreciation dong turin pu Bijoy Gurung MPS additional SP Hnahthial District so mang Kati zong kha loman kan sem thei te chu ni a school nau pang mi dingila mi puite kan chut mune chagi ni ding ve kan ule let's all rise for the national anthem.
puite ichuang. Hey, Joe. He program so hianin MCO din culture items min so sak dona tuma ka hol awila invitees te mi puite zirtir tu te no pang school no pang song te kha atop the ngong turin kanin somin kanin ngen mole Di role en ulate pontel vetri. Ti chuan alo tlang lom tatewa. Tunai phi chuan miso tamlam sing alar ber. Ati Hnahthial ome. school no pang te kha a en thei o lam hi an mani lam tu te kha di boy si lo bin an hai vela khanin lo en thei nia
khol la min na chun som le don ani abik takin zirlai no pangte kha atop thenga min choi om turin kanin somin kanin nge ne tin invite te po kha tu ma min hosan no turin kanin nge mol bokani Team hi bring hum zok ang hea a chau bung nem po ai me deu zok ka na khola bin lam sak turin MCO headquarters Hnahthial taken so me
hal do na vangin chak mari veng nau pang school nau pang te kha tu ma ho do turin kan hanin shet tirani ole na hian baby vanang shet pui le Hello. anang suai tluangi seo member 10 chei zai min sak sak le hal do na school no pangteng kal ngai dewila adu apiang a chei thei ni tuna chuang kan chei suau do na ni bom lama te kui te po kha choi of turin khong ai in lu tu la Lian ri khu mi zai ino chuan a thei kan chei do ni aw Isak bing so